Chhiartu zong te chibai ule Hruaina eng weekly round up hun kan lo thleng le ta a cushion rong bol na sang chan sin I lo clear hawang u Synod book room reduction sale sang ni somni pahni nei me ka ne Synod book room chuan July ni li tho chan ni chang khan kar ni chung o to reduction sale chu Mizoram puma Synod book room branch le distribution center zong le churchan pura Synod book room ma te achan le ta kumni za Synod book room chuan COVID-19 shipuya wanga reduction sale kalpui theilo nu in kumin hian reduction sale he kalpui le ta a chumdang anglo takin solkar ni chung kalpui tura ro manni in July ni somparuk in rin ni thleng au don ani reduction sale hen Synod book room le khabu zong Bible Christian labu communion thil koshan mamo chi sang stationery items zong le school mamo te 5% atanga 80% discount in thral chuania achan tir ni atang mi puinan hlutle Synod book room headquarters mission venga chuan Synod moderator Reverend Dr. Lalremsangi karalte in reduction say hi pathian ne na hlanin koshan mi puiten changkai takan man theina na honga hemi rual hen Synod book room branch sang le distribution center sang te honna hun ser man ani bok Synod book room reduction sale hi mi puin le khabu tha le na hun remchanga mangin an hlutle thina sarkar office le koshan le mimal library nei te puin a hlom le khabu le na huna an lo mang to thina ni hetiang huna le khabun thal chwa thin hi abot sai tu Synod book room lama ho tu te be se le rin ai po in atam thin ni athudon ani reduction sale no nong ber sang ni som pakwa kum khan kar khat chunga le chwa cheng noi za som sing li sang riat za som thum le pahni lai atlinga kumin hian kum masalama sale zat te hi khum nge in be se thu Synod book room lama ho tu te chuan an soi tuntum reduction sale hi Synod book room branch som pangale distribution center somli palia kalpui mek ania le khabu item sang ruk zaria chuang a discount hi kalpui mek ani Synod choir member thar pathian ne hlanna nei ani July ninga thole ni zan kha Synod conference center a Synod moderator Reverend Dr. Lalremsangi karalte chuan kum sang ni somni pahnia tanga sang ni somni pali chunga Synod choir member thar te pathian ne na ahlan Synod choir member thar te pathian ne na hlanna income hi Reverend Dr. F pa chunga Central KTP leader in a kai shwaya uparo chungnunga Central KTP general secretary chuan Synod choir member thar te inmershiat ti na hun mangin Chhiartu trul apuang bok Reverend Dr. Lalremsangi karalte Synod moderator in pathian ne na ahlan nuwa Reverend Zedil Matswana Synod secretary chuan fuina thutsa soi kum sang ni somni pahnia tanga sang ni somni pali chunga Mizoram Synod choir member turte conductor Benjamin Pazona chan Maribial soprano Lalsiam liani mission veng thlang bial PC zo than kimi dor pui veng thar bial silal ding pui Bethlehem bial Lalrem tlongi ralte zema bok bial Lalmanga izwali luang mual bial Wendy zai than pui dor pui bial te ania control to silal zom liani chon pui bial Christina Lalming moi bung kon bial zodin pui ralte electric veng bial Efla Ramwani Republic veng bial Arvan Lalming moi kulikon bial le Arlal chandami ram thar bial te ani tenor Arvanal ruata chaltlang bial Silarin lua leitan bial Benjamin Thanglian moi mission veng bial Lalremsangi hun thar bial Joseph Ramdin moi ITI veng bial Lalrin liana maubok bial Bes Lalruat sanga Nazari bial Lalrin nunga tuikwal bial Kelalrem moi durtlang bial Wilfred Lalrin tlonga veng noi bial Lalrin tlonga zadeng ramlun not bial Lalnun sam ramlun bial te anni mission rongbol na sang longai thla ila Tripura mission field July ni thum pathian ni khan ring thar somni la le swa zui turin anin pe a preaching station pakhat hon thar ani bok Jharkhand mission field July ni thum pathian ni khan ring thar pathum la le swa zui turin anin pe Assam mission field July ni in rin ni khan ring thar pali la le swa zui turin anin pe Arunachal and Assam mission field west July ni thum pathian ni khan ring thar pakhat la le swa zui turin anin pe a Dirang koshan bom dila biala tualu pa pakhat thlantin ni in hemi royal hian baptist koshan atangin mi pakhat kan koshan a in pe bok zin July ninga tangani sari chung khan mar para a mission school ram and felin mission board secretary Reverend Lalremsangi le BC member te Reverend C Chong liana le upala ram liana te ankal Synod Trust July ni rukni lai ni khan bak tong pastor quarters sakle retaining wall and puin upa thanglian khuma AE le pular shed ringa JE te ankal koshan meitsia July ni kwale ni som hian khobung veng pui biala leadership training le Christian chung ko campaign ne in central koshan meitsia shwai tu te pilal ming le ni finance secretary le committee member te PC thanpari pilal lengzami le pilal ding le ni te ankal
finance July ni kwale ni som hian na thial biala finance campaign nein campaigner te Reverend Lalremsangi Reverend B sang thangale upa PC vanal rovate ankal Sinot Social Front July ni som pathiani chanu le zana han chaltlang south ko shana Sinot Social Front program in moral reforms le HIV AIDS awareness campaign nei turing campaigner te upa Dr. Lalrin tluang le Dr. Lalremsangi lunate ankalang MSSU July ni reta changani som chung hian chongklai biala Sunday school zirtir to training nei puin MSSU trainer te upa ke vanal nga kale upa S kap zathanga te ankal July ni kwa inrin ni khan chol mun biala no pang Sunday school zirtir to training nei puin pu H camping thanswal assistant coordinator le trainer te twal upa lal than chung le upa shil than sang te ankala zanin khoma fanau en ko chungchang thutcha upa shil than sang ana soibok Sinot Relief Fund pek ane tun hai har sat na sang nei ten hena hetiang ha Sinot Relief Fund pek ane dampareng precaution retaining wall siam na tan cheng sing ni chiatlang marveng har sami pani hena cheng sing khat sang rukle lungrang sau da dam lomi pakhat hena cheng sang riat te pek anne sunna pupi sil machwana kum samnga paruk missionary pupi sil machwana hi pu sai tlonga late le pidar chingi late te fa som pathum na ni turin September ni somni pakhat sang kha zakwa som ruk paruk khan south sabwal khwa pianga unaw som pathum ni in ano pangber ani kum sang kha zakwa som kwa panga August som pani khan PTC lalming thanginen in nein fa pali meichia pathum le mi pa pakhat anneya zirna lama primary school le middle school hi south sabwala kalin high school hi darlung high school a kalthung ani high school a kallai hian ko shanin harna achan chhouna satlai le ama po harna in aman na sat zwala wangin zirna lama chunjam hlei theilawa kumsang ka zakwa somriat paruk khan sate ek high school a po som azom le a amai ro chu amidlam thatlo wangin le kha chiar har sat chowa zirna po cho sanjui ta ani infiam na lama po trophy inga mozat alaula to bok kumsanga zakwa somriat pasari to lama Mission for Christ in Vanapa hola convention ane missionary turin in pe a Bangladesh lamakal turatir ania ama iro chu remchan lo na awangin akal thei talova kumsanga zakwa somriat pakwa pathian pol tharna changin rongbol na lama kongzo du na aneya team te zuin achian te nen chhuak thin ani Tharau bozong tu te mission roin Maharashtra le Madhya Pradesh ate le nan mizo evangelist in Tenzol biala te lo to thin ani kumsan hi pakhat April a Sinot Mission Board noya lutin tui pui bari tu a roaming thangi Memorial English School a kumsan hi pakhat atanga sang ni pali chung oma kumsang ni panga missionary training college mission veng thlanga training in omle a kumsang ni paruka tanga sang ni somparia chung Arunachal East Field huam chunga lakla General English Medium School a missionary teacher in omle a kumsang ni sompakwa atanga thi ni thlengin Arunachal East Field huam chung miawa omle in Caution Secretary le BL Treasurer ani mek ani Meni somni pathum khan amaya boklian lote entirin civil hospital aizola kala biopsy te la in result pocha a in zaina te dressing anga yawangin le check up le anga yawangin enge mochena cham chun zama chumi chung chuan biak in saktur te muchakin le chung khatleina te tlo kwal pa in south sabwala hotla a June ni somni pasari khan a na tho na mun miawa thleng le a July ni khat dar som pahnia anung zang na ti in thok harsa ati dewa atuk zing choi tura atho chuak chu nuam lo dewin a in soi sela a choi lai po e zo lovina in thiara a nuam lo zwal zelin a thlanin a bol hu veka pastor le field secretary te phone in damdo in kal chan ti a kalkonga po ama ala in boy pui vekin thatakina ti ti peya damdo in thlen ma in Persing pharmacy a sugar test in a sugar po atha a dehydrate ni ta kin ti in ORS te pe kani a ORS claim in nu hian a chaw zwal thuta sha thei manglovina tong chhuaka chhuata mudzaltir ni in hemi nu lok hian he khovela in mule to lo turin arong abo saklal pa nena July ni chomhadar som pakhat le minute somli khan min local santa ani pupi silal machwana rwang hi July ni li chomhadar college an vevel khan Sinot office thlen puini a Sinot office twal zola thana hun manani a hemini vek hian an loina koshan South Sabwala Reverend Lalremsangi Sinot Mission Board Secretary in Avui ani tuna chuan Sinot moderator le executive secretary the program longai thak chun zamang Reverend Dr. Lalremsangi te moderator July ni rukle ni sari khan bairabia koshan tlo le
Bairapi Pasu Quarters Pathian ne na hlanna nei na kala voin Pathian ni choma mo lung thu ko shana huna manganga chonhua falcon ko shana huna manganga zana New Capital Complex ko shana huna mangang ni Sompalia Finance Managing Committee le Central KTP Leaders Retreat a omanga ni khata MPF Executive Committee a telanga ni Somparuka Ser Chief FGNCC Building Hong Turi na kalang Reverend Cizo Ramoy Senior Executive Secretary Zin Program nei Lovin Office a omang Reverend VL Loyashran le Executive Secretary July ni Sompa khata changa ni Sompa thum chung hian Shillonga PCI Finance Committee na kalanga ni Sompalia Senate Finance Managing Committee a thuanga ni Sompa nga changa ni Sompa sari chungin darlona rongbol to retreat a manpuyang Reverend Dr. Kela Lomzwala Executive Secretary June ni somni pariata changa July ni sari chung khan Bangalore PCI program Jharkhand Mission Field a field retreat le Shillonga te huna mang khati zong kha tun chumatana weekly round up hun kan man the te suni e